Zdravo ljudi, evo nas ponovo u posljednjem videu sizad. Danas po prvi put snimamo sa facecamom, evo kao što vidite imamo slušalce, imamo mikrofon. I eto, to je bilo to što se tiče novosti. Danas ću vam pokazati jedan tutorial, a to je kako možete da promijenite tekst na ovom start dugmetu, kao što vidite. Potreban će vam biti jedan mali program, evo vidite koji je. Taj program ima samo 176 KB, znači jako malo. I eto, pa možemo da počnemo, znači idete na njega, prikazat ću vam se ovo run, i evo. I tu možete da kucate što god želite. Evo ja ću ukucati skraćenicu Boston Videos EZ. Evo kao što vidite čuje se ovaj zvučni efekat i onda to se prikaže tu. Ako želite, ovo ne može da bude trajno, znači da vam uvijek stoji ovo, nego samo dok vam je upaljen kompjuter. Ako želite da vam bude trajno, to morate da skidate neke programe, znači, i da čačkate po kompjuteru, tako ja to ne želim da radimo, možda nekad budem snimio takav klip o tome kako to da radite, ali za sada neću. Znači samo ovako možete. Sada ću ja, znači ima granice koliko možete da pišete, znači ne može sada da bude, na primjer do ovdje da vam piše i tako, ima granice otprilike do ovdje negdje. Tu negdje da možete da pišete, dalje ne možete. Ja mislim tako, nisam probavao, ali mislim. Evo na primjer možemo dugo. Ja to može tako, ali ne znam koliko može tačno. Evo na primjer ja ću predugo ono da napišem. Evo vidite, do tu je granica, znači ne vidi se skroz pet. Do ovdje je granica. Zato što neće, ne znam pojma, evo, ponovo ću da start. Evo, sada pišite šta hoće. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste ih gledali, lajkujte video ako vam se svidio. Za facecam, naravno ako želite još video sa facecamom, lajkujte naravno stranicu i video, šerujte, recite svojim prijateljima da lajkaju. I eto ljudi, to je bilo to. Hvala što ste gledali ponovo. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!